U južnoslovenačkoj mitologiji ženska nadprirodna bića, naklonjena ljudima, zamišljena su kao izuzetno lepe devojke zlatnih kosa i sa krilima, odevene u duge prozračne haljine i naoružane strelama. One žive daleko od ljudi po planinama, pokraj vode ili u oblacima. Verovalo se da se rađaju iz rose nekog cveća kad padne kiša i greje sunce i kada se na nebu pojavljuje duga. Svoje dvorce, izuzetne lepote i raskoši grade na oblacima. Mogu se preobražavati u različite životinje, prvenstveno u labuda, sokola, konja ili vuka. Često jašu na konju ili jelenu, odlaze u lov, a još češće igraju u kolu. Zaljubljuju se u junake koje pomažu i savetima i delima. Naklonjene su i devojkama koje od njih mogu izmoliti lepotu ili zaštitu. Vile osobito vešto vidaju rane zadobijene u bojevima i to različitim biljem. Raspoložu i sposobnošću proricanja. Vile teško praštaju uvrede i svojim strelama ili pogledom usmrćuju one koji ih povrede. Potčinjavaju se samo onima kojima pođe za rukom da im otmu oču, a ako im neko oduzme krila, preobražavaju se u obične žene. Mogu imati kozje, konjske ili magaraće noge. Vrlo često pominju se u deseteračkim narodnim pesmama ili u narodnim pričama. Po narodnim predavanjima i verovanjima imaju duge, raspletene kose i okupljuju se na izvorima reka i jezerima. Gole igraju kolo u vodi. U toponomistici Srbije i Crne Gore ima dosta mesta sa imenima vila, na primer na planini Komu, Viline vode u Beogradu i tako dalje. Njima se slične Ruslanke, Utupljenice ili kadašnja deca preobražena u devojke sa dugom, raspuštanom zelenom kosom, mada su u pojedinim krajevima veruje da su i vile duše nesretno umrlih devojaka, dok su kod severnih Rusa ružne i nage, spremne da odvuku pod vodu svako ko im se približi. Ruslanke koje nastanjuju Dnjepar i Dunav imaju zanosan izgled i svojom pesmom začaravaju prolaznike. Posebno su opasne one u nedelji Rusalki, nedelja koja sledi posle Trojice, jer one tada izlaze iz vode, jure po poljima, penju se na drveće i igraju na proplancima.